ырыгун пушу вагыт тилне булдыр, паяны бир зиримбе черетле калажыва ергелешин, иттерешин, пирин баянги калажум, литература шулжуревзем, тересрех Падрель районинжи литература вылинзене тухса жюреси, везене палырдасы, шак шулжуревзене ергелен жүхне, менлерех эш мелезембе узу гурасы бирге калажы бар. Иртне калажыра бир литература краеведения, педемешле литература карты бирге калашнычы. Паянында уйрым район, палларах, районды палларах ширав жизни жигели бешигына, школ дулажынжи, литература, экскурсиязем, походжезем, экспедициязем бирге калажы булем. Меншен Падрель районы суяза илдимир хайбер. Чаваш тарихинже литература жул жүревизене тухмалли, тухса жүремелли вырынзем шиделикле. Кирехыш района илес пулзанда, онда литературара палырны, чаваш тарихинже гнамар, падимешле литературара палырны авторзем дешиделиклех. Аплабулин дебир Падрель дырыхне суяза илестермер, меншен дезен, манжым выл шивых тұрық, епхамда Падрель тарихинже журалза юсне. Унзырбушне паян хичеваш литературине е кударанчен хичеваш литературине илес пулзан шак Падрель тырыхе Падрель районе был литература ра ишлеген паян хигун ишлеген малдан ишлене шавагытрах литература палырны автор зембе чи пуянны зенжен пери теме булат пул. Ширавши зен шужибеде, хизебебеде, илем литература үгерінні вырын зембеде. Ну, тада үтті енжен бағас пулзанда тенжеделер женжен, тенжибех палырны автор земде бірін Падрелдірігінже сағалмар шавығытрах, пәдемешле хамырын нумай халық, е нумай нацилле литературара пызык вырын дижынны произведение земде, автор земде шидерекле Падрель дырыгинже. Паянхи гуна илес пулзанда Падрель дырыгы был литература үнеринже, литература ослылыгинже педемишле самахлых культурин уенже тырышса, адаланса, бұраган районзенжен пері демелі бұл меншіндезен паянхи вақыда илес пулзан пирен калыбыр Чаваш республикинже, Шубашкарда литература жібе, журналистикара, пәдемішле самахлы культурына, литература үнеріне, Сарас, Тепчес, Тишкерес, ені бе илес пулзанда Падрель районенжен тухнам, халги вақытра ішлеген, специалистсем, хайзен ішне юратса даваганзем, шавдеричи ишлын. Вот шавынба ебі Падрель районы бірге калажашын паян. Чынныбекте каларымырынды пирин литература вырынезем, Чаваш республикинже женум майдерімір тұқса жүремілі вырынезем, Падрель дырығынже ол уйрымақ дейшлі. Мен бешігінні живыл шағы. Күнданде шақна балатса қармалла. Шақ пирин Чаваш республикин кындыр районезем, візем пәренчен бақсан, чембердіріхне шивы хузан енже вырнашны демілі бұл әлекренех, вұнды қырмыжымерде вежінжек, ширемежімер бұштамежінжек, чембердада хузан хулизем, шақ хутлық бұл пәдемішле культура адаланы вешен, ширулы культура адаланы вешен, шардеyi пызык пілдерішлі пулымызен бе балырза олны. Чемберде Чавашкулы қалыбыр, унды қалыбыр тен семинарийзем, хузанды университет, унды верендюеші бешігінна шак тенделешін женде қалыбыр шудыштелешін женде шігінна вереню заведение земде нумай. Бұлны шавығытрақ шак вереню заведение земде веренне, шлене, шинзем шак кындырдырығенжи, халхи кындар районезенжи шинзенжен халықран тухны шинзем жишлы бұлны пул пәренжен. Шавығытрақ, шак вұнзақ кірмежемірдех пирен Падрелдірігенже православий тені чиргүзем ұжылны қалбір пиндешичермеш ұлзенжех, екеме піремш үрінжех қалбір тұрғанда, тұрында, тады үттішірде шак чиргүзем ұжылны шак чиргүзен жүменже шкулзем ішле бұшланы
Хотемле галазан да шак православиттенин видимиде был ширулы культурына адаланма, ергеленме, халық ушинже шак шут эшне вайлатма видим күне. Шак тапқырданақ пушлаза шак ширулы культурына сымақлыға тіпче стишкерес эш вайлзе бұны шак падрел тарихинже, падрел тавражинже шинзене жекеле вол пуруна гиле шируллых ергелензен галарымыр Яковлев ергелене школ маларах та болны ханде о шируллыхи чыга шируллыхи анжакта бол төрле сылдар зене була вайладылнайман Яковлев ергелене школ унда вренцегларны шинзен жекелне була унда вренеген шинзен жекелне була пуруна гиле падрел тореге илемле литературара сымахлы культурара палырмаллах хойын шунаттыне сарат темеле бул шавыгытрах палырмаллах үгеринзе ширынза ширулы культура историинже чыва ширулы культура историинже үгеринзе юлдайт. Вот Шагынбек тип ензене шуда илзе бир баян падрел тарихинже литературалы шул жүре маршрут жизнен бирге кала жашын. Литература шул жүревезен телевизионе дада задачизене деп гурза Шагынбек темиже ушкына уйырма булат. Литература экскурсия, походы, экспедиция. Көземинде чи анлы сарылны эш мелезембе меслежезем. Шак походсене, экспедицияне, тада экскурсияне, ытларах чухне школ варендеве бешихындар сатуза бураппыр, малданки тапқырдан девал шак литература шул жүревезем, везем пур дедени бегех, школсен бешихынна, варендюе жебе, литература варендеве бешихынна булны, пулзан халхи вағытра, юлашки шак вуны вунбилик шу хушинже, пирен мелегалмалла шак литература эшнехилне, педемешле филология эшнехилне, школ башихынман, эшхелземде, шул жүревземде, елана керзе, галбыр эш ергине керзе бирашы. Халги вағытра шак юлашки уйрымақ вуны вунбилик шу хушинже дермерінде, бұл край палырда пырынде галбыр туристсембе эшлеси, терлерен калыбыр кану, шул жүревезем, кану вырынезем давасы шавағытрах, шак выл кану вырынезем візем хайзем гына мілегаламала uzу туллин, uzу гүремешіне, uzу гүременіне шуда илзе, вырынды культура ба, ела ергебе, литература ба шихындарза, шак туристсен, тада үтті, маршрут сене пуянлатса, анлатса бирасы вайлзе бирать. Кувыл каллах пурныш калар садратны иду, пурныш идаган пулым, паянки самана калбыр патшалық тедіменчи адалану хошпыр енезене пірле тыца адаландарса болмалы эш пулым булса бирать. Литература шул жүреве шак терлерен пурнышпа шихындарны литература шул жүревезем везем шавдери узулы булма булдарашы ажазем жинде, аслы земжинде. Падрел дырыгинже литература шул жүревезене чыныбекте пажыраккалармыр палыртма темише маршрутта ергелеме булат. Падрел дырыгы бол хой территории бейлес булзан шавдери пызыгах тамар. Анжақта онда пирен мелегалмалла теп чавашсем бурнашчы демелле бул. Меншіндезен пур дебілет пірінде Иван Яковлевич Яковлевта хойын калбыр чаваш ширулықне ергеленін жүхне, алғавитне ергеленін жүхне дады тиде шак анатри чавашсен калажевне, елы ергене, ширулы культурин хайне еверлігізене, тебе хурза ергелене. Шамбада эбир калама булдарар, пырку еп каланы жуғышқынамар, тересібе калазан, пәдемешле еспузан да, шак анат енжи чавашсем, чынныбекте авалги тип чаваш лықпа шихынным
халық пулны на историк семде, этнограф семде, дадык семде ширбетсе баны. Шамбада шак падрелдерегенже литература вол хойын калбыр сюжет, композиция, калбыр хайлавзен сынарлық ебегінамар вол шак хайлавра үгерінне халық пурнышын хойны еврлігі беде тұткынлама тивеш. Шамбада шак пирен кындыр енжи чавашсен, е ширавшызен, пулдарулы хебе палашны, жекелебе візен хайла візен же үгерінне пурныш хайне еверлігізем, візем литературу ветсем жыңгынамар, вол тересібе қалазан историк сем жынде, ширулы культурнагынамар, калбыр үтті халық еткеріне тіпчеген специалистем жынде вырынлы бұлдар. Паянхи вағыда елес пұлзан падрелдірігінше аллы улды ял. Візенжен мүлі қалмалы пызык пайы чываш әлізем. Онда бір бұны ялаяғын бұл тудар, сен бұлма бұлдар әші. Үтті халық сен, мүнде үтті халық ішіннезем ұнда шоғачыра, иршезем Öyleki vakitler bizim uydum yalak bulna, kayran allımış uzunca bizimle perleştirgayna bizim halinde bizim per yal begek yiyeceğim de cevarsem de o çoğaş alınca maldan onda sönder turi da anatri senderzem pulni be onda iyi yal pulni be вот кайран де bizim perleşne hal kalarımırında padreldirgince ıtlarak çavaşsın burnaşterim bir. Şambada ıtlarak hibir çavaş literatürü bilgi kalaca bir çavaş şiravşisin hayla bizim puldarulu hıdırık şul şureve yergelemeli marşrutsım. Padreldirgince literatürü şul şurevne mille yergeleme bulat ka kalıbır mille reh şul şurevzem duma bulat. Перенжем бақсан, малдангаларым де падрелдерін етла пызығық тамар дерім. Анжақта, ялізіне шуда елес болсан, пәжіге ектемар екен. Пирин ол падрелдеріне игі бая, игі бая уйрылзадырат теме болады. Шак шу башқардан чемберек аяған шул, пір ене, тада те бір ене. Шак игі ені бе шиғындарза, ye uyurza maşhur temirgeleme melle. Münjün dezen şak çimberek ağan şulun sıldım yenince galı bir hayne everle yalzem tebirince sulahı yenince galak literatürün pızık bildirişle şinzem tuhna yendeme bulaydı. Şul jüreve tuhma melle buldur dese, kundan dekal bir şul jüreve, literatür şul jürevine tuhnucukne minle, şuran diye kal bir transport ba jüresine şuda ilze yergelemelle şak yenzene. Şkul ba jığınna, vıl yegu pisatelin puldaruluk beş jığınna, vıl yegu произведение бешихынна шихындарда да шул жүревсене шул жүрев вырымышне унди галбыр объектсен каламалы курмалы паллашмалы тепчемелли объектсене шуда илзе терлерин ергенеме булат. Вот кунда малданлатса эбир галбыр жак падрел районе бе е центры бе илес пулсан кунда шавдери хыйне еверле пулумзем Numay. Padrel yalne tada keşin padrelini iles pulzanaq. Kunda literatürün şavdiri pızık bildirişle şavaqtıraq. Vol çavaş literatürün namar pedimişle hamır pızık raşey literatürün pızık bildirişle aftırsem. Kalbır Alexey Talvir. Vol şubaq yuxma badrelince, kalbır keşin badrelince şuralna, üsne, işlene, purunna, harki vaqtrada onda onun şurt muzeyi bur. Kalbır şak padrel yalne iles pulzan, şak şurt muzeyran Alexey Talvir paşihınna şurt muzeyran pirin kalbır puşlaza yergeleze ye kalbır vol birin şul jüreve 90 ye şul jüreve puşlamalı, ye pedimletmeli, vırın bulzadırat. Tada tebir pallı vırın vol, mende padrelince
Пирен Шагыр музейі қалбыр. Бұл краеведение музейі деме болады бұл. Онда чыныбекте пуян экспонациен хизебеде курмалды залзен де тады тиде. Вот шак иде пулым падрел бешігінні пулымзем. Вот. Вара малала каяс пулсан қалбыр Турған арабу шенне кірзегас пулсан. Кунда каллах хыйне еверлі пызык пілдерішлі, литературжын бұзық пілдерішлі, педемішлі илес пузан Падрел районне Чаваш литературинжегнамар, педемішлі Рашей етенже литературинже ятсум шынзе илме пулушны авторзем. Вот калыбыр Падрел районинчен пырна пырда, шак шыңгырдам яли видер тұқсаға, пыр шыңгырдам галлах тудар яли, ондан де каларымыр хойын паллы жиннезем, тепчев жизем де, ослылық жиннезем де бұл. Вот калыбыр күнда кірзеге аспузан, шак шыңгырдам видер тұқсаға пырда бір. Арабуш видер гайма бұлдарап пыр, шаврынза келме бұлдарап пыр, хевеле хиреше, хевеле май кайза, шыңгырдамран тұқсан, мне шығалзем видер, Пулевей шыгаль, Нырва шыгаль, Вармангири шыгаль. Вот шак ялзен видер тухса, Шинжала, Шинжалдан Тургана, Тургандан вара кайран Асла Арабушне, Асла Арабушинжен, калыбыр каллах Падрелне, шул дытмалли енжи калыбырында Падрелне. Вот шағынбек хыйне еверлі пір пәчек бар, бұл пызығақ теме болады, бұл оның километр ба, шухрын ба вижес болсан, онда вадыр керек километрдан аллы километра майлах шул жүрев маршрут жидыма болады. Күндан де пажыргалармыр шак маршрутсен вармышне елес болсан, күнда күнде шул жүревет оғас болсан, күн ол бірін транспортпа дұқмалли шул жүрев маршрут жібымалла шак қалыбыр Падрел районинжи, Шыңгырдам, Турхан, Арабуш, Еннебе шавырынмалли маршрут. Күндан походи, экспедиции, экскурсии, кунда экскурсии, поход, экспедиции, шак шул жүрев мели бирги млегамала пурде пелеген, егалбар ергенеге защитне эш формизем мезем. Эбе кунда баян калаш теплинрек калазаклар шаншак эбир Падрел дырыгынже литература шул жүревне туғас болсан, мен жинжен калашмалы, кам жинжен дада менлерех Ашта пусумдумалы бирге калазагарашым. Вот халдингына калармын, шак Турхан Арабуш шене тухсага аспулсан, Падрелинжен. Кунданде малданах калармыр эбир бирза грепер шыңгырдамран тухсан, тудар ялинжен тухсан деример шыгалзем. Кунда шыгал вол Нырва шыгал, Пулевей шыгал дермер, Вармангири шыгал. Вижеял. Шак вижеялда литературара, ширулы культурара палырны авторзем сахалмар. Вот Раиса Зарбине илеппер. Вол херарым ширавшизенжен піррем шхуд чываш халық поэзия ятне дивешне автор. Чыныбекте пулдарула, поэзире, кужарура, педемешле илес пулдандада вол хамыр литературна, таван литературна, агитациялес, пропагандалас, ытыгалысын хушинже сарас сенебе işlene автор. Вот Раиса Зарби журалзы үстіне ял, унын ашыде, шавдери пулдарула, шин пулны вол калбыр хойын терлиенли булдарулы хибе палырна, школда учительде işlene, сывыземде жирна, хойвағыденже ялда шавдери пулдарула, интеллигент, варжа участниге, унын вазенче мидже шуралза үстіне шинзем, пурдедені бігех литература, искусствора, етада ыты шерде хызен тивешле вырынне тупны авторзем. Унын Раиса Зарбин калбыр Йомегиде Альбина юраду савазем ширгалать юрузем унун хайлавизинжен шираше юрлаще де, ну вол инде уйрум галажу. Вот шагалинже пал артисем де пур калбыр театрда иштеген артисем де шавагытрах
Ну, кундай bir литература birgi kalacak propozan de literatура ba şihinde tepçev şizem diye kalasa harma bulat kalbır pirin şahalınca onda purniri kalasa dermeti juku bulçun nakta val pızık şak vijiyal val pızık onda literatура искусствора işlegen hizebin olmay. Ну, kundan de literatура birgi kalacak propozan raysızlar bir diyerimler vazenşem iyi diyerimler tada kunda tepçev şizeni iles puzan metodisteni iles puzan Vasily Pushkin aslında harma bulat payangi vatra literatура ye pedimşle filologiya условиинче pızık şidin yüzem devagan teber şinval teber автор vol Юрий Николаевич Исаев палатса harmalla vol çınibekte филологиясын докторы чыныбекте паянхи вагытра литературара чилхене типчесишре литературана аталандарасишре млегалмалла тивешле ишлезе бураган автор хайлавзем де жирать шавагытрах чилхедележинжен типчевзем пызык типчевзем давать вот Шагынбек шагалинжен шагал ну пурниде галазап деримерме буланжакта кунда да шакна валатса хармалла бир литературалы падырел бирги галажап булзан пирен literaturalı padriyel ve panhigunda şavderi onuşla adalanza yergelenze buragan pulum demeli. Birin rayon hacacı halhi vataval avantgard. Maldan hi vataval Permaski vagacı bunu juhni Permaski rayonuna gen juhni padrellerinin pızık payı vol komunal hacat bunu halhi vataval avantgard. Çak komunal hacat dön tradisiyi zeneti sabırza şak avantgard hacatra işleni afterzen pahalı afterzen kalbur mitavaşle zadettizen tradisiyini de sabırsa pirin payanhi rayon hacacı vol literaturu ba şak literaturu üneri iskustvine şavderi pızık timde huyurat şak avantgard hacat tarışni beh vol şak rubrikazem tırsa yertse bunu beh payanhi vagatra pirin şamrık afterzen школда ишлегензем галбар культура ишченизем етада хал галбар pedimişle literaturu ba kızıklanagenzem хызен хайлавзене савизене калавзене тада тилемле очергезене авангард хачатра пижетлезе бураши кулленех вот чамбада литературу страницы унда şavderi puyan, bigi gala huyun galajı dumada bulat. Mecnizem hacatsenci literaturu vurinizem, literaturu stranicizem bizim tersibe galazan şelbulinde kaşni rayonda hacatı hopun. Yenjende padrel rayonunda lespuzan vol avantgard hacada lespuzan şak literaturu stranici onda yuhmage vizem rubrika baduksa bulat vol stranici şavderi onuşla işleze bulat. Şambada kunda yenjende şagal yalne jitin buzan şak şagal yalnece pahalı pisatelizm birge galaşım buzan kunda tada şakna balsa formalar vol per yalçıngına var riti yalçımjende halgi vaqtra işlegen şamrık işleme literaturu uyne kirze bulagan afterzem pe pallaşastezem pirin rayon hacacı be pallaşamala kaşni yernerek ye igerneren bire denbek şak literaturu stranicince onda samay melegalmala literaturu zakonizene pakınza ilemlik telejinjen sınarlık telejinjen nacarmar savazem haylavzem pişirinzi bulaşım от балала кунда илес булсан шагалян жендуксан калбыр шин ялялны жидепер кунде шин ялялы чыныбекте литературара Падрел районинже литературине Падрел районин литературалы калбырсын сыгатне чыныбекте шүлле шиклеген ял теме булат кунда эзир эбир пурде билеген калбыр халинде юашки вагытра тенже билеген автор теме хонохрымыр Геннадий Николаевич Айги şuralda üstüne purun hayvaga dince yal şin yal yale onun yemege Ева Николаевна Лисина вот каземінде şinjal ялинжен тухны чыннибекте пызык пилдерішлі сынарлық тележинженде калармыр илемlik тележинженде авторсем вот кунда шак литература жылжевне дугас бузан şinjalda Геннадий Николаевич Пулдарулы хибе, унын ежекелебе, унын шем ейін ежекелебе, шихынна литература вырыне выл калбыр Геннадий Айги музейі. Выл инде Геннадий Айги яджелле шкулда, выл варенле шкулда, вырнашны малдан выл вадам шкулда болза илчі чилай вақыт құшы, вымбілік шерім жыл құшы, хархи вақытта выл шак тұғыр гласлы шкул демелле бөлінде, әліхи ергебе глас бұзан. Вот онда Геннадий Айгин
музее. Вол чыныбекте пуян, онда калбыр каласывамалы де, кытатмалы де, шиделекле материал зем теме булать. Вот ытла бузыгахмар булганда, онда Геннадий Айхин пулдарулыгыбе ажазенеде Калбыр район ажизине шул жүребе тугашы булзан школдан учителемизе келиши булзан республика ран бураган сенеде кытатмаллык е Калбыр Геннадий Николаевич Айхин пулдарулыгыбе кызыкланаган республика дулажынжы я тижетен келеген авторзене кытатмаллы палаштырмаллы материалзем шидерекле теме булат. Ну, онде был мелегамала эмеденчи кижук теме булат пул, онда пуянлатмалы да дытынумай онда. Шавагытрак Геннадий Николаевич хойн вилде приде, хойн шакшин ялмазарыжынже, онди палы калыбыр выл каллах литературу шул журевень объекте был мотивеш музей бабырлех. Ну, онде калыбыр подемешле еспузан, шак шенжал дяле, онди урамзем, вазем пурде литературу башигынна вырынзем демеде булат пурмешнезен Геннадий Николаевич Айхин пурнешинжи эшхел, унын хайлавезенжи үгеринне вырынзем, вазем пурде денебегех таван дяле бежигынна, таван дырхи бежигынна, чамбада литературу жыл жүревне өткандай бир писатель пурнеши бежигилебе, е унын творчестве, унын міннебегіна мар. Кунжулибе балашмагына бар, onun творчестве балашма, егал бір творчествене аза илме кужумнеклар затратма, шүрешшіле жамбада ғында шавдерін умай илемлі, е калы бір поэзиделі жінжен, хайлавзенже, хускатына проблемы зене, темы зене, үгерчік зене, кужумнеклар затратмалы вырынзем нумай. Вот күнда перенчейін еспузан кізем айхи, галарымыр лисины ваземінде шак шул жүрем маршрутжин тип объектчизен бұл жер бұлзан пажа унзыр бұшне күнда шынялда паянки вағытыра ішлеген авторсемде бұр шак пажраққаларым район қажадынже район шайынже палырына авторсем тада маларақ ек албыр тада шүллерек мелек алмала үзімре эшлеген авторземде бұр қалбыр онда Николай Шаймырза, Галина Дмитриева совозем шавдері онышлы ширашы юлашки вғытра совыш Юрыш Василий Шихранов шакялдан вот Мария Мадюкова оста лайх совозем хайлат волндемир дыршыбе школда эшление чувашчылык литературне терсибе галазан шак Падрель тарихинжи шул журев, литературалы шул журев, маршрут жезене, е калбыр хойын тарихинжи литературы шул журевін маршрут жезене, тіпчезе, пәрремар, тіпчеве жеземде жирна, маршрут сенеде ергелене, вот, паянки вағытрада, пәдемішле шак хойын ялінжи, хойын тарихинжи, ширулы культурына, таландарас, тыцабырас, пропагандалас, агитациялес, ени бедешле забылача вағытрах, шкулда, ну, пәдемішле халықпа, ішлес, же, хой жине, илне, автор деме булат бұл, шин деме булат, пәдемішле резен. Вот, күнда шанбек, ша вағытрах, паянки вағытра, онда ішлеген, Сова Юра Ишлес, Ширас, еще Надежда Квасовна Балацаханова была, Григорий Нягин тоже терлерен кучарузем давать. Ну, да ну май. Возем тересиве галазан халевит тингана галана авторсем, возем педемишле паянки, шак шеньял ялин, педемишле ширулла, культуралла, литературалла, сабырлық тележінжен сынзыбатне тыца бұраган шинзем демелі бұл. Вол қашни ялдақ онбек шинзем пұр, вол кирлі, тересібек азан культура незем везем ішлеші, культуру сферінже ішлеші, вренду сферінже ішлеші. Веземінде шак пұрнышқалар садыратыны үйдузенжен айкинже траймашы. Малалла, калбар Турған ялныға, пар Турған ялынже күнда тенжібе Павла художник, музей бургал бір вълнде терсивегазан литература ба бігек шиғын ма бұлдар, анжақта выл искусство үнербе шиғын автор, бұның музей журже, пұр халінже нашинетсе, лайық мілегалмала халық өмінже,
ну тенжене тухмалли шай ая шидерджи темеле бучак музей комплексне ергелезе шидерджи bir студентсембе иртне времени жунже онда уже мелегамала виртуалла куравсенже де булдумар чыныбекте онышлы шак падрел тарихинжи турган хутлыхинжи культура искусство эшне адаландырмалы центр булзады жевал Кокель, Алексей Кокель музей шурче. Литература башыгында вырынзем унда энде школ палатмала, шак школда веренне, калбыр Василий Кервень, Кошкин Кервень, Ширавже поэт, чыныбекте пулдарулы баян хивагатра волхой варманды убамзаятлы ялда журалза үстіне анжақта турганда веренне вадам школда да дытыде. Вот, кунда турхандан убамзана каяпыр вармана жинжиял каллах, вол литература башыгынны вырынзем убамзара пур деремер, вол Василий Кервень, паян хивагатра ишлеген автор, тебір автор вол Владимир Степанов, Ширавже, вол да падрел дырыгынжен, шаг убамса ярынжен. Паян хивагатра мілегалмала литературнана пағас бұлзан тірлерен бақма болады. Но паян хивагатра чын литература. Чынжын литература термин ба, есымақ ба, ондав ба, илес бұлзан, поэзиреде, прозырада шак Василий Кервенбе, Владимир Степанов чынжын литература авторызем. Вот, візен бірге калазағарма болады, візен шак калыбыр, күнда литература башыгынны бе, е калыбыр, премешле, халық елы ергебе, культура бешігынды вырынзем, нумай шак генче. Вот, шагынбек Палла вырынзем, шак калыбыр, падрел тарихинчи шул жүреведи васпузан турган ашитример булзан. Вот. Кунда инде кайран тебір ял илес булзан кунда чемень, аслы жемень, кежин жемень, шохач ялезем кунда шохачра паллы авторзем пур, унда ирже жирав жизем де бур, візен бірге кайран хызине каласа гарма булат калы бір. Ну, малала, кунда тебір пирен шак паллы шул жүре маршрутжен паллы вырыневыл аслара буш яле. Вот кунда тургандан аслара буш не гаят пор, унда халхи вағытра шак дели лайық шул, асфальт шул, унда мілегалмала чырмав шука темелі. Вот аслара буш яле выл хой тебір чываш тарихинжи литература мілегалмала хыневерлі Мекка демеде булат пул. Мен жіндезен, шак аслара буш ялінже паян хигуна халық поэджизен ятне иліне темеже авторда. Вот, калбыр Николай Аверкевич Исмукова или праслара буш ялінже журалза үстіне чынныбекте, оның хойын пулдарулығынже, хойын таван ялне, полыне, тадайттине, урамезене, таван килне, ну шавдери мілегалмала философийле тарын жуғышлав, хыттемінле вулагана да, е хыттемінле шул жүрев жіне де, қызықландарза яма булдараган совазем философийле тарын жуғышлы. Волынде хыйде философия слазен докторы, профессор, патшалық премиин лауреаджа, темелі философия беден умай монография зем тепчев зем ширна, вот халық культурине, вот кунда да дебір термин да галаза гармала, дебір сымақта. Вот вол тересібе галазан ебір халық философии бірге Николай Аверкевич Исмуков ежезенже чаваш халық философии бірге теплендех калача бушлармыр. Вот халық философия, чаваш халықын философиян хыйне еверлехе чынныбекте пулныне. Ебірвеч кайтларах немешсен философия калбыршак Валгенджи халықсын философия зене тебе хурса, адаланны философия бірге калача пырда тересібе калазан, ты вақалықсен де философийлеге пулман бек курын задырать. Анжақта юлашки вағытри шак Николай Аверкевич жезене, унын сывви юрризене, унын ослылықри философия на ослылығынже жезене, пақсадықсан әбір паянги вағытра чаваш халық е этнофилософия бірге калашма та пулдарат тұр. Кунда тепчемелли калашмалы шадирны май. Вот аслара бушинчи тебір пулдарулы Ширавичев выл Василий Давыдов анатри. Василий Давыдов анатри чынныбекте халық поэзия атне илненде выл, халық поэзия атне илне выл Дюрыш Совыш, хой вақытынже чаваш литературин сынзыбатне
Pedimeshle ытты халаксен хуршинже сарас, туслыхне халаксен туслыхне ширпледе сенебе эмер дыршебешлене автор. Вот он бирги, унын шуралны хой шуралза, ну мелегамал хой пурынны вырыне шурджиде харги вакытlarda бур он бирги Роза Власова журналистка статьяда бежетлери вот паянги вакытlarda вот пужулар айдында вот шул жүрев маршрутне ергелес пулзан вот пюрже шавдери харги вакыт пайлес пулзан да элики вакыт пайлес пулзан да шавдери чапла демелле бул кермен беклараган дивы шурт шавдери хитре пызык эрешлезе илемлеце бедерне шурт вол шул херинже акшавында чиргиве хириже хюнашарахларат элихи ну те бурамра демеленде вот литература жул жүревне маршрут жизни ергелен жүшне Василий Давыдов анатрин шуржебе шигынны чарану кану маршрут житума шавдери мелле вот те бір автор aslı Arabuş yani beşiğinin автор был Mitavaşleye. Kunde çınni bekte. Ku tersibe galazan bir başgalarımır halk poeziyatne tivişne автор земдермер. Per iki viş deze nu hizmetne galanlar mı? Kunda şambe kalama bulay. Yenjende İsmukov Davıdov anatri vezem patşalık Yijinza kalbir ukaskalarza vezene halk poeziyatpanı buzan Mitavaşleyne umbe halk poeziyatpanı pelmestip ancak da ona halk poeziye gijinat. Вот menjdezen onun çınni bekte vol çınjın poet, çınjın halk poeziye. Onun puldarullığı, onun ejekeli vol çınni bekte literaturba şiğinni, ye literaturu şul jürevne tuhnu автор zemjinglamar vol tersibe galazan şak Pedimeshle padreldirhibе turistsen, şul jürevne turistsen marşrutne ketmelli puldarullık, üner, şoğuşlavja, sınarlı, hilemlik telejinjen çınni şulle jayri автор. Vol tersibe galazan payangi vaqtrada, eliki vaqtrada çavaş şirav jizen huşince, tepçev jizen ejegelince, pedim şirav jizen yijince vol çın taza şinlıqpa uyulzadını. Şinlıqsımaq mitavaşleyi be şiğinni. Çın şinlıqsımaq. Мен dezen bir burada bilet bir xetemille eşrehilde de vol melegamala çın pisatel, çın şiravja bulma buldarat, usta şiravja bulma buldarat ancak da şinlıqla şiravja. Ozem Allah sayra. Ot şamvada çınni bekte şinlıqla taza sabırlıq telejinjen, komulzibet telejinjen çınjın çıvaş pulza yolunu автор vol mitavaşleye. Şambada birgi kalaşma pigenzen kalaşmallı sütsevallı onun tavanizemde onda purnaşı halki vaqtrada mita orave vol erjevle oru bulnu xey vaqajinde odunda kalaşmallı sütsevallı haylavizemdirix paqsaduqmallı şkol programine gene haylavizemdirix paqsaduqmallı işlem şavderin ummay kalaşmalıydı. Ot aslara buş termer. Aslara buşinjen teber sulaha yenile gerze gayzan onda palabuş paşel yale burunda kallah literatur başı hındı vırıncan purunda palabuş nuruse onda kallah ot kalbur palabuş paşelince Matvey Sakmarov Варжи ветеране, педагог, ширавжи, аджабыджа ширавжи, ол шавдери туғышлы эшлени автор ширим межемерде, вот ширим беремежемер бушламежинде эшлери ол пурны шулиде onun шавдери анлы, ворым, ергелле, пурн заиттерни бурныш, вот onun пулдарулы бирге калашмада булат, ну тада өттиде. Kunda malalla halkalı kalıbır Arabu jinjen padriline gaz bulsan kayalla. Pirin kalla duhmalla çaga, ana çaga yanlı. Ana çaga yal vidire bir maldan Arabu ne garmar ancak da başka kalasa varmarmar. Ana çaga yale vol literatürün şirulu kulturun şaldiri pızık bildirişli yal. Onda Pazuhin şuralza üstüne Vasili Pazuhin şuralza üstüne Petr Pazuhin. Вот Vol çembedeci vaşkulunce verenle Yakovlev panje verenle folklora tepçene şiirna puştarna ancak da şelbulinde onun melegalmala
Петр Васильевич Пазухин'in şobi singerli kilzedukna vol melegalmala numayak bunayman ancak da xoyin şak халық сымақлықне пуғас, тіпчес, шавақытрақ юрозене, тіпчес сені бе бұл литературара, фольклорда, фольклор тіпчевінже паларза юлны автор. Кунда юлашки вғытра Шагынбек тіпчев тузайыптерже журналистем қаллах краевецем Петр Васильевич Пазухин батне хой вғыдынже Константин Васильевич Иванов хонана гилиндесе де калашы. Петр Васильевич Пазухин'in тыванезем шакна шириплетсе каланине ебир хажатри статьясынче буларымырда. Хыбар хажатар да бижеленже был. Вот кунданде Петр Пазухин ба Константин Васильевич Иванов чынныбекте чемберди жеваш күнже пір классра вереннине пурде пілет бір. Анжақта вот шак азайлизем, ваттизем, аслизем каландырық Константин Васильевич Иванов канмалы каникул вағыдынже, шулахи каникул вағыдынже пірремар Пазухин батне тавандялны аначагына килни дезе калашы. Вазем палагердінже ужылда жүреме юратны шамында онда шак Пазухин ба Константин Васильевич Иванов шак анатри жавашсен вайизене худшынза, вайра булна, вайы вырынезенже емра. Шак палахеринжи емра бирге каланызем. Унда совозем де каланы деші, хыжы бірдем калашы наспи боемы наш бақшағында. Улаза баны біреміш құлтезе. Нунде бұл татса каланы идумар, анжақта шак палахерри, аначады ялі, авалги, ширма, авалги юғанжы, вот кунда литературуба шихындармалли, шул жүре маршрутне ергелемелли, калашмалли, вырынзем пур. Вот. Малала каят пыргал бір палажиада кялинже галы бір школ музейі Ильметов ширавжы. Ондан Василий Игнатьев ширавжы. Палажиады канжел ялизенже вот кунда да каллах чарынза везене жегли бирги калашса иптермелли вырынзем кунда пажракалармыр пладырыге асларабуш аначага палажиады канжел везем чынныбекте илемли вырында вырнашны шак пала юган живен илемне митавашледе Исмуковта тады ты поэцемде хызем булдарылгынже перремар үгерне сынланы ширзабаны унун илеми белкиленне вол калбыр милле калмалла везене вайхват пана тады тыде шагы вол чынныбекте хыйне еверле шавдери пызык пулым вот положиве адылы полы тады тыде гунда вот адылай усаге мне калбыр шак юхан жуба жигынна нумай азайлюзем этот кунда калашмалды шак падрел дыргинжи шак аслара буш па жигынна вот малага пурбузан гунда именгасинже Геннадий Айхин жомеге шак ялда шуралны булны өзем шен ялда бурун анжакта бір вакыт ашы шак ялда ишлени де литература историйне вол именгасияле Ева Лисина шуралны ялбек керзеюлны. Унда вол темиже жул бурунны, шамык чухне печке чухне кайрам вазем шиняла, калла гушны булмала. Вот Шамбек пулымзем. Вот кунда именга синжен дуксан, мала каят прибир. Енжик ялне каймалды де бургунда каллах палахиринжелар аганжал, енжик яле кунда ширул культура чынны бекте палыбны ял, тепчев жизембе. В Харькове филология условных изень услух неадан дороган, тебр автор Александр Иванович Мефодьев, Тепчевже, Ширавже, вот поэт Юрош, филология услух изень кандидат, журналист, вот кунда да. Теперь себе сылдым ене чынныбекте
литературори паллы шул жүре паллы вырын зембе автор зембе пуян. Кунда хали бир мінде педемишле шак керзегарымырда пір милле калмала шавра дурумыр. Кувыл пажаккаларымыр пызык вырымыштелешінжен маршрут шул жүре маршрут кунда техника ба, машина ба, велосипед ба жүреме болады бұл. Вот. Кунда кувыл педемишле каланы маршрут пулже, шул жүре маршрут. Анжақта шак маршрут сенех, бир шак сылдыменжи, Падрел районы сылдыменжи, шул жүре маршрут жезіне ес бұлан вазене да школ программы бе, паянге литература на школда врен деген программына кіне авторсен беде шегіндарма болады. Пәчік кіна шул жүре зем дума болады калбыр. Турған ялінжен, шынжала, арабушне, вижаяла бірлештереген, калбыр шынжал, шоғал, калбыр арабуш, шак, тебір вижек деслік туза, калбыр пажраққалармыр полабуш пашел, чемен, турған, хойзем калбыр тебір маршрут ергелеме бұлдарашы. Кунда татса галана келімар, кунда выл мінген келет, кунда маршрутен бергелеме бұлдарашы. Тада хайлава вренне мінле тілерне курагында калбыр, биография маршрут жезембе калбыр, произведение бақсадылхас маршрут земдіма болады. Хайлавра үгерінне вырынзене тұқса жүресі, выл қалақ литература жол жүревне тұқасы мінле хайлава мінле тапқырда бақсадылхын женде программара мінлен женде келет, тада ажазен шак шул жүреве пуштарынны шинзен комылдуюмне курада ергелеме болады. Кундай бе шамбада вазен бирги чарынса дашын бар. Вол маршрут сене ергелен жүхне, литература маршрут сене ергелен жүхне, вазене телевизионе задачизене палардасы вол пажраққаларымыр врендю жинженде, воспитание жинженде, калбыр тірлерен клуб сенжен, галбырында пірлік сенжен, кружок сенжен, кружок ешегеле сенжен, тада үтті теллер сенжен келет. Вазене кашни маршруда ергелеген хой палатма бұлдарад, анылатма бұлдарад, тада үттіге. Мен дүкінде тада шақна қаласарымалла, ебір бағындың ішінде бұлтың дүкіні, ебір бағын қаланымыр, шақ калашымыр, литературы шул жүревне тұқсан, пирен чарынзан калашмалли, курмалли объектсем, калажу, мен бірге калашмалла, мен курма бұлад, мінлі авторзен бірге калашмалли бірге палартымыр. Тада шақ литературы шул жүревне, Халі бір жеңіна шак паларса дұқына шығал дерімір, шынжал, тұрған, убамза, арабуш, чага, именгасы, палагиадық дерімір, енжік, карын қалбыр падрелник аладарына пыр, тұрын ял негіме бұлдар апырында, думилинда да тішірав жезім. Шак сені елес бұлдан, ебір шак мінзенже, шак ялзенже, калашмалы, литература бағалашмалы бұл қой, ебір паам візенбе кіскен каласа дұқылмыр. Анжақта шак шул жүревсене, візене пажраққаларымыр пірлештерме бұлайды. Үтті, пұрнышын үтті сферизенже паларыны шинзенбеде. Ялғужалық беде, культура бада, спортсмензен беде, наука бада, техника бада пірлештерме бұлайды. Візен қаллақ пажраққаларымыр бұл шул жүрев тілі візенбе задачизене паларыны жүшіне. Пір ялдақ темиже тірлі шин біргеде, темиже паллы пулымзен біргеде калашма болады. Ну, тада тебір ябалады ғазғармала литературы шул жүре візене, поход жезене, экскурсии зене, экспедиции зене, візене тірісібе қалазан районда темиже ял, видер дума болады. Анжақта хошпір пулдарулыға, хошпір ялды шинзен пулдарулық нейлес болсан, пір ял бада дума болады қалбыр. Пажраққаларымыр аслара бұжынже, хойзен ялынжегіна
периге маршруттума булат. Шеньял ялинже галы бір хыйнегына периге маршруттума булат. Межнезен унди авторзен өжекелебе пір гунда, пір вағытра, кіске вағыт хушинже палаша педермеде шука. Вот галы бір Исмуков, Митана илес пузан, Анатрине илес пузан, виже автор. Везенбе, ведь чынны бекте везен пулдарулығы пызык анда, везен кіске вағыт хушинже пықса-дұқса каласа педермеде ивыр. Вот шамбада кунда ку приенне бульже падрел районен приенне калбер депрессияне теме булат пул депрессияне бе чигиленет шак ибир калашна торох халы тебриене хал елжикенне каяган елжикпе чигиленеген день шак шу башкатчын бір шул падрел районне падрел ялинжен шыбах уйрат. Вот шак тебриенжи литературалы вырынзен бирги калашмала бул. Вот кунда шак енде калбыр шак сулахай енде темелле булна сулахай енде чынны бекте пызык литературыжын пызык палла ер хварна авторзенбе е паягигун ишлеген авторзенбе вылда шак енде пуян. Вот унда хир ени демелле бунде. Енженде бир шак Турхан генне илдеме бузанда варманла, депрессияне илдеме бузан варманла ел ен. А куенжен унда шешен гирзем варманзем загалра унда. Унда ялзенже де биринче ваш илем литературынже палырны авторзем нумай. Калбыр вот падренжен халибир тухсагапырда кивахпюр, чинахпюр, тужа, тури дужана, тужа еннегапыр. Красномайский, Вдаель, вот, уби, тадыты. Вот шакиен вол хой пер тенже, литературы тенже, теме булат пул. Паянги вотра шак тарохран тухна везене терсибе галасан, вол дене ялгадизене пурнеде, шинахпюр, кивахпюр, тужа, тури дужа деп везене перялбек кижина веп темжин. Межнезенунда шаки перялизенже, везем перберин бешалдери шигынна, леки вотра гвардейский колхоз пулнунда, шавдери пызык, шавдери вейна ишлеген колхоз. Везем шак ялзем пурде пер шак хужалыга гене, терсибе галасан, шак еп тингена галаны ялзене перлештерсе дыраган хужалык вол, везене терсибе галасан шуттагыларны демелле бул, хый вакытынча ширин мешемерде. Шак ял хужалык предприятие. Үстерне везене, наука дележинжен, ытты дележинжен, адаландарны мен жүхлеп паллы жинзем духна вылдырықран. Литературагнамар ытты дележин бенде, ослықрада, наукада, техникада, шар дележинженде. Ялғужалығынже қашны килзиктерсе денебек, онда паллы мелегалмалла іш героизм. Шавықтырақ литературада шавдері пызык удумзем деваган, удумзем туны авторзем. Вот или пер калбыр шавдырықра журалзы үстіне авторзенжем, паянхи вағыта ішлегенжем, Марина Корягинина, или пер Арсений Тарасова, или пер Людмила Сачкована, Юлия Силеме, или пер, ну тогда үттізені или пер Чамныбекте, ішлеш паянхи вағытра шаны давырза ішлеген авторзем. Вот. Везем бирги галашмалы, маршрут тумалы, кунда шавдери лайық. Паянги вағытра, вот енженде падрелдерегенже, пажыр каласа қармарымыр, вот айги була везем шавдери онышлеші зебірашы литература, каллах литература, ішнекенне палырдаган пулымзем, айги була везем. Шак енже, шенақ пүр тужа енже, мен карягины була везем онышлы ирце бұрашы. Вот шохалынже сарби була везем хал ел илзе бураща. Кызем ветке везем переде ахал мелегалмала мероприятие шуджешин иртерне ишхелмар мероприятие мар. Везем вет чыныбекте везем пулдарулыхне везем пулдарулыхе урлы паянхи литературына адаландарас ишлес екалбыр паянхи литературым хайла везене онланас турдым везен хайла везем урлы булза бурат. Вот везем хызен хайла везене вуланы бегана бірлештірдім. Маширак литературу вулавне е Сарби Корягина айги вулав везене худшынаган автор зене, шамдык зене, шкула жезене, тадет зене. Везем ведь шак автор зене е шак мероприятие зен урлы педемешле литературна онлан забырашы. Педемешле кунда да шакна галас гармала. Литературу вол хыйгына пызык узугулы емес бұл.
Литература вот кавыл милегамала вол сабырлык воспитание жинжен перле адаланса бураган булым. Пер хайлава буланы бе, е пер автора буланы бе гына маалага эмастын. Хайларынче мен жирнине онланны бе. Хайларынче менле жирнине онланнынче, онланса бынынче пузы гузу күрет булагана. Вот. Хайлавне булада манзагайма булайт. Анжакта хайлавне шак сынарлы тележинжен. Е хайлавра югеринне пурныш, культура, искусство унда милегамыр хутте мен югеринне шавзене онланса илни урлы ежинмалла бирин литературна. Книге буланы беген амар. Книге буламаны хуттеганда булдарат. Анжакта хайлавра мен ширнине булаган е шираган кымылне онланса илни. Вот шираган каланы шухужа тебе хурза пурныш не эргелени, эшне эргелени, профессияне зуйлаза илни. Е калбыр педемешле пурныш эргене тыцабыны хозяин тарыхне е хайлавра югеринне тарыга хизеплеме юратма времени. Вот шаксем пызык пилдерішлі. Литература хайлавы хой гына книге халлынгына был немекте бамас. А вот педемешле шак тарыга, вырына, культурна ела эргене онланса илзе вуласа бырзан вол чыныбекте пызык пилдерішлі булым. Вот шавынбек вулаган гына вол литература хайлавне вуланы гышын хойын валли усине илет. Вот шавзине тебе хурза гаспузан карягины вула везем де, айги вула везем де, сарби вула везем де, везем чыныбекте пызык пилдерішлі. Везем паянги шамрага воспитание пелю пана джухне литература хайлаведе сова юрда е фольклор деслегиземде узы күме пулдарныне онланса илни. Узы күме пулдарныне туйзадыны, е узы күнине курзадыны. Вот шакна ебир падрелдеригинжи автор зембе паллашны гышын, е везен хайлаве зембе паллашны гышын, чыныбекте курат прененет пер. Кумне белдерик да. Вот литера кундан дикалах пренжим мыксан мен думаламар бол. Шуушламаламар бол. Падрел бирге, падрел районы бирге чыныбекте паяны бир нумай галашап бердезе. Ыттырайын зенжиде бур калбыр едер недирах нидес пузан. Шумаршыдырах нидес пузан. Вазен хызен литература шидене везем, вазен хызен калбыр палла хайла везем, хызен палла деятелезем. Анжактан кунда шак падрел тарыгинжи литературалы паянхи сынзыбат выл тересиве галазан паянхи вғытра педемешле чываш литературын елес пузан малда быраган сынарлық тележинжен, ішлес тележинжен, кымылзибет тележинжен, сабырлық тележинжен малда быраган авторзем чилайжы процент пабығас пузан падрел дырыгинже ішлегензем паянхи вғытра. Паянхи вғытра галбыр тенже жане дуғасиде, республика жайынже кирлесиде, е палрасиде, район жайынже кирлесиде, пудармазыр галазан, вол ман шивых район, е хам шуралзойшный район булны беген амар. Она епкана галамасты, на литературу типчевиземде, азырханы үтті типчевиземде. Вот хойвығы денже бір Георгий Ильич Федоровпа, чилай калаша лараптымырчы. Вот мінден келетші ол деттімірчі, литература калбыр шиденізем дваси, калбыр авторзен шиденеве, вот вохот, вырын, территорию, видим грейдеде, калаша тавлашалар аттымырчы. Вол вара шаг тавлаш үзенже бир шагынып пиринде жубатны дуаттымырчы. Чыныбекте вырында саманиде шуалда үстіне торықта, унды илемде вол видим гүрет творчествына писательзене хызен пулдарлықны адаландарма, калбыршак турубаны ензене вратма. Вот кумбирге айкенге бір такирзе гайзен, оды бір галапыр Константин Васильевич Иванов пурныш бежегін дарапырда. Иванов пурнышне, унын творчествіне онлан заилме, туллин онлан заилме, хайлавне вуланығына шиделексір. Она, унын пулдарулықне, чижи шүрлі шайне онлан заилме, чыныбекте вот мінден келет чак унын гениллі калыбыр пулдарулығы. Она, нумай тепчевже, нумай вулаган, нумай калбыр шул жүревже калать, хойын тұрықне шитсе көрзангына. Иванов, шуралзаюшне, слак пуш тұрықне шидешіде, вот унын ішта выртынлығы, Иванов пулдарулығын выртынлығы ішта. Мінжін дезен, шак тұрығын илемі, вот шак тұрығын пуянлығы, шак тұрығын азамлығы. Вот вол Иванов чыринже, чунинже вратма булдарны шак азамлық илемлік, шак география дележинже вырнашны ял, тулы зытлы вырында вырнашны ял,
илемле, шывхеринже, шаранзем, улықсем, онда шак туайлымызем. Вот шак илем, вармани де вурунда тады тывеш. Шак илем, Иванов, шак тавра черинже, чунинже, шагынбек, илеме, туйма, туй вратна. Вот шамбада падрелдер ихинчи хушпа булымзеде, шамбек калама булат бол. Вот мита, черинже мен жын шагынбек илемле вырын, шагынбек хыневерле шинлық туймызене өмірдіршібе упраза булма булдарны. Вот хол каллах шак тұрықсен бұл. Вот шамбада тужа, кивахпүр, чинахпүр, тұрықен каллах паян хивоғытшын, литература жын, шынныбекте хыневерле тестих кыдартмалы вырым булы. Вот кунда үстермезір вылдегу автора Мухтамазыр галас булзан, геттелензе де галамна булат бұл, Людмила Сачковна лес булзан, ева Москвана пықсыларыпта, оның хайларызен списігі, школ программинегене хайларызен списігіне бұғапта, да, телензе ғаймалла шав дерен ұммай, бұл те теріс, те еныш, onun haylavızının şamıncıklı şkol programını kirtse tuldarını ona uyrum. Menden gidip kalbur onun haylavızın şimdi mekçe şkol programını şavderi gişli. Hal gibi gıtıra, maldan gibi gıtıra bitmerçe. Вот вы литературу ба юнерде паларна авторзен хизебеде, ежеде, калашмаллиде, шавдерин уммай. Унда совашсемде, юрышсемде, ну халхижилге бенде bir каламағынықна, соваба юры хушинжи, шакте бір мен, мелегамала специалист, халхижилге продюсер земде, тағамземде бұрында бізен. Шавдерин уммай, оны шлешлеші, юрлаган низемде, вот, юрышземде, ну, девол юру басовал перберин бешигынны булым поэзия шак юру искусстве шамбада кунда калашмалды каллах пажрах калармыр шавдерин уммай тада тепленрех твастезен шак маршрут сене твастезен везене пширав жезен эжекелебе пулдарулыгебе везен хайла везенже хускатна проблема зембе тада тиде палатма булат. Тада дебір шакна баласы ғармала. Литература эрежизем, драма, поэзия, проза. Вот шак литература эрежизене гура, жанрызене гура, ушкынлаза литература маршрутизене, шул жүревизене тавас пулзанда, вот пажирах каларымырынде школ программинекене, вот драма, вот драматургсене елес пуланда, Арсений Тарасова елес пуланда, Марина Калягина елес пуланда, вазен драматургия иде, вазен поэзия иде, вазен проза иде, хыне еверле, паян евғытшын, Чынныбекте литература, ну вот кунда паян евғытшын Чынныбекте пызык тестлік кыдартма бұлдараган авторзем пулдарулық теме болады бұл. Чере калажузем, чере жул жүревзем, чере тел булузем тумалли маршрутсем ергелемеде болады візембе. Енженде пажа ебір мен таларымыр тебір ен епреш падрелеріненжі епреш еннеле гайаган тұрық байлес бұзан. Вот мита Кокел термерінде Давыдов ана 3 термер та Давыд тізені ес бұзан візен шул жүре візене кас бұзан ебір візене халінде хайзем шукка візен маршрут зене ебір азайлу бе ергелес бұзан азайлузем урла ергелеп бір бұзан чилайшызем бәңгі вғытрала бірін шаккал бір тужа Ахпюрт, енжи ширав жезембе bir çere tel bulуlla şul жүревзем, поэзия гажезем, творчество гажезем, халінде пурде анлы узу кураган презентацияле кашсем, тума пулдарат бар. Вол Чынныбекте пирен паянхи литературна адаланма пулжаган чере палаксем. Падрел тарихинчи тебір шул жүрев маршрутный лес пулзан, энде бол тебір ял
мелегамала элики вгытра калач мелегамала тимирчи ял торихи де тимирчи вот тебер чуваш ялезен торихи был паллы чуваш ялезен торихи был шак падрил районинжен падрил инжен иртсен шымыршына чембере гайган шулын тебер айки сылдым демеле бұл Калах елчтенне гаган жул, шымалга гаган жул, ял шымалга каяган шул торох бур нашны ялзем. Вот согот чуваш ялевында бур тада алманжы. Тада каран Красномайск, тада ты убизем мензем. Вот шак кунда соготпа алманжы бирги галаса варас булзан, шак иги ял, возем хойзем пертенже деме булат пул. Өзен мелегамала хуши инжектимар, темеше шухрым гына, бір татпилік шухрым. Анжақта, кунда сығыт бірге галас бұлзан, сығыт ялы волынде хойын аваллығы беде, истории беде, адаланывы беде, ергеленеві беде, чыныбекте пызық білдерішлі, литература, историре, ширин заюлны ял. Вот кунда каламазыр немледе итмежук, итмегінамар, кунда итсен каламазыр итсеғайзан шилық, темелі бұл Михаил Николаевич Юхма ялы, сығыт ялы. Вот шак падрельнен жите бір паллы литература бажығынны ялы, сығыт ялы делімір. Кунданде сығыт ялын жеде тересибе галазан тенжибе паллы тебір автор был Юхма Миши. Пыдарма келімар, чынныбекте нумай эшлене автор, нумай эшлеген автор, паян хигунда шавдери тұрышта эшлек. Onun buldarulığınca pur janrda adalanını, pur janrda vayilne. Vayilne gınamar vezem pur janr diye layık şullü jayra adalanını. Hayla vezem çınnibekte çıvaş tarihı gınamar tence literatürü jinde. Pedemişle Rusya literatürü jinde şavderi pızık bilderişli haylazem. Kunda kalazağa raspulat Yuhma Mişi birgi kalaşma buşlarımız bulzan. Onun puldaruluğu türlü yenli. Литература гнамар вол фольклорист, вол краевед, вол историк, ну вол юрыш, ну тада ытты де. Вол калбыр хожберизен баларда шунда шак калбыр туслыга жириплеген элчи дедеше, ну тада теберенжен багас бузан вол шавдери пулдарулы организатор, ну шак ензене дебе хурзан сыгыт тарихне литературалы шул жүрерді бас бузан Падрель районы бе, Падрель дырыгы сыгыт тарихне шитсе Юхма Миши пулдар улы хебе, вол шуралза юсне, выляза юсне, вол пуштарны, халық сымақлығын теслігізене, шавдері нумай пуштарны тұрықпа, ялба, паллашмазыр, иртсе ғайма шуғағынде. Вот. Унын тепче везем, унын шыра везем, шул жүре везем, вол хойде шавдері нумай, шул жүре везене тұқса жүреме кымыллать. Вот, унын эжезем, чываш халық культури жын, елирги жын, литератури жын, туны эшсем, калама жук пызык, калама жук нумай. Вот. Унын пулдарулыхинже, калбыр шеритла, миже виш шеритла генеге, или пил шеритла генеге, каларын десе, юлашкинжен гына, мен, унын шернизен кыдартмышне наци библиотеки ергеленче, чыныбекте бызык хулым генеге чывыл, шавдери хулым генеге, онда нумай, мен, этот, унын шак хайлавезен, ежегелезен, статизен, лием литературу хайлавезен кыдартмыжы. Нумай чилгене кужарны унын хайлавезене, шержер чилгене кужарны деремер, аллы тахсына халларан етнече, школ программине генеземде, вот, ытты чилгезене бижитлен деремер, ну тада вол Юхма Миши тован чываш литературине ытты халықсен хушинже сарас, шавығытрақ ытты тованла терекчелгелі халықсен литературине, культурине, сымақлықне чываш хушинже сарас тірежібе, она жидеген шин шуккада бұлбайын еуғытыра. Вот, оның шак терекчелгелі халықсен, е терек халықизен антология қиық менедірат. Антология онда терек челгелі халықсен хайлавезене чывашла күжерді бежетлене, бұл құлымыжы бешавдері пызғақта бар, анжақта онда ширжағыдартына мел, шак антологияне ергелені мел, шавдері онышлы. Мәншіндеден, онда бұл
литература антология дени малдан. Анжакта онда сымаклык рамышланы бол. Халық сымаклыгын жен, кашни халыгын сымаклыгын же палла вырын нижнаган хайлар зенжен бушлаза литература теслегизене кужарза ширзак даласыдан ченек. Тада андегунда литература юхмамыш бирге лашпын паже калармышке шал жерин магалаша булат. Бежегердизер. Унун булдарулыгынче тебир паллы булум бол чаваш халы историне типчени. Мускав жуле галбыр, мускав жуле. Вот книги. Вот вол хойвыгыдын жери паң йывгатырда хойын пилдери бе. Тересибе галазан. Хойын пахалыгы бе. Хойын пилдеришни шуатмас, чагармас биреде. Малдан йывгатыра милле пызык пилдеришле. Онышлы хайлав булны паң йывгатырда. Паң йывгатыра бир история ле хайлав зене ширагансем шалдерин нумай. Анжакта шак мускав жуле хайлавран темскер. Вол калак мускав жуле хайлавы калыбы жибе ытла хулундамар. Анжакта шавында югеріне пурныш, тада тиде выл шавдери хойын пағалықне история тілішін жен, сынарлық тілішін жен, едайда шағын беке бала, бірге қаласығырмалы. История бе литература хайлавынжи чынлық. Шавзен мүлі пірберінде шиғынны. Шавы тілішін жен, тұқмамышын чынны бекте, мен мүлі қаламалы шүлі шайра. Паян хигунда шақ хайлав шайне шидеймеші ғыжы бірізем. Вот. Тогда тебе пызык пулдарулых, хойне еверлих унын, вол чываш ширулы культурин адаланывне, тіпчезе ширна пилік кенегерен, улды кенегерен драган, улды романдан драган хайлавызем. Эткер, термен, аттешуля, аннеше göre, візем вет калақ ширимішін бірдек тұқны. Візем сағырынымыш, тұғырынымыш улзенжек тұқны кенегезем. Пағалық ебе, шав хайлав зенже үгерзе кытартна, чываш ширулы культурин адаланывне, онда Яковлев, Иванов, онда кам гына жуконда. Візене де каллах илемлі литература шайне шидерне, пурны шири булым зенжен бушлаза литература шайне шидерне, каллах юхмана паңгигун шидегенне жук. Вот Шагымбек хыне еврліксем. Ну, онда юхма паян хитваган жекелезене она анде вақытатса бары бол. Она пурниде калабыр калах шавдери сымақсын бе узу курмасан да хаклама болат бол, е калабыр азырхама болат бол. Анжақта юхма мишин ширим шемерде литература туны жекеле бол, чынныбекте пызык пелдерішлі болмысым. Шамбада кунда калашмалын умай. Тада те бір автор литература вет ширавжа сығытра журалза үстінен те бір автор был Петр Николаевич Метин, профессор филологии славянского докторы. Вот в хой вагаденже литература тепчевенже, меслетлегенже палырнышин, школ учебнигізене авторы девал, тепчевешізене авторы девал, аслы вреню заведений же аслы школда ишлеген преподаватель, профессор давал, шелбулинде вары эмерекеске булже. Анжақта литература каллах палырза, литература веденинже, литература типчевенже палырна автор. Вол чаваш илемлі литературинжи кулыш хыйне еверлігізене типчезе ширна типчевже. Литература пренжен бақсан кулыш вылчав дери шымыл пек. Ағылдатса гулма, яғылдатса гулма да булат, темле гулма да булат. Анжақта литература куласы, литература хайлавынже куласы. Вол шавдери мелегалмала хыйне еверлі кулы булмала онда. Идада шавна тепчеси де вол хыйне еверлі булым. Вот. Литература кулыжа тепчеси. Петр Николаевич Метин шавна тума булдарны вол диссертации, хүдлері, монографияларжы, шавдери лайық монография. Шавынбеге хол фольклор тепчеси шерде шавдери пузык ішем дүрі. Тересибе галазан хой вағыденже Петр Николаевич тепчене Петр Николаевич Метин тепчене жени гамда гударан чен туман. Вол фольклор тепчене жүхне, фольклор пуштарын жүхне. Фольклорда әлехи жевашсем каланы худшыны жүхне узы курны пір-біріне ятлашу самақызене. Пір-бірінбе выршыны хиришны жүхне каланы самақызене. Візене вол намыс симіз самақызен бекте калачы, термин боузу курачы. Вот шавзене бұғасыне вол шавдери өмірдірші бет узабуны автор. Шелбулинде
Шел булинде эмердерши бер туза будженавал, туза буна, пуштарна, шел булинде хой бурна джухне, шак, хой бухна материалзене паржире пуштарта калара эмарыш. Хой вильне хышынгына гуманитарий ослозен институтинже эшлеген Вячеслав Эндеров шак кенегене пиждезе каларчы. Петр Николаевич Метин тада хой деп пухна шак чаваш фольклоринже, чаваш фольклоринже узугурну, ятлажу, самахизем, витлежу, самахизем, тогда намысыми самахизем, Георгий Федоров хойн тепчевинже, ватан мазыр каламалы самахсем, титинзене ватан мазыр калазан, ватан мазыр тепчезен, вот Шамбек самахсене, Шамбек халапсене, юмахсене, такмаксене, ваттизен самахизене, каларышызене тепчезе, эшление автор. Согытра чынақта бұл пызык ял, нумай, калашмалы литература жегелі біргеде, тепчев біргеде, краеведсен біргеде, историксен біргеде, вот, Михаил Николаевич Ильинзен шемье кынамар, история, филологиянже, паларын авторсен тады тізен біргеде калашма болатында, нумай, малалла гаспузан алманжы әліне, кишитме булаги Алманжа ялинже, тебір паллы писатель-журналист бірге калаша хармала бұл Иван Тенюшев. Вот, бұл журналист, бұл аслы школ верендегене, шавағытрақ прозаик. Каллах хойын сумлы бурны жинже, вырым өмір бурын заиттерже, юлашки вағытра бұл мензем, романзем, историялы романзем, ширасени бе, варжевағаден жи бурны жай үгересени бе, пызык ішсем дуре. Вот унда калашмалды ішсем. Пәдемешле, вот Шагынбек, тересібек аласан қашны ялақ шидемерімір бол, күнда тұрынра, тадайты ялсын жейде, калбір пирен ширулы культур башығыны ялсем, падельный жидичень, галбур калахунда пур ялзем икенжеде. Вот. Унда да ижек, чаваш ижек галбур торын галбур торында думилен тада тизем. Вот Шабынбек ялзем Кашни районба кунда каласа бедермеде жук. Аллы улду ял дермер башырах. Безенжен бір вунны жегына бол тудар ялезем. Мытизем бурде жаваш ялезем. Кашни ялдан шавдерин умай паллы жинзем духна. Элеки вағытра, вундықырмы жымыр вежінжех, эшление Жирим жемер бушлам жинже харги вағытра эшлеген яфтырзем. Кунда тересибе галазан литературалы падырел тепчев тумалли мелегамалы эш шак падырел дирекенжем духна ширав жизен эжекелебе самахлы культура балырын эжекелебе палаштараган электронлы версии калбыр книгезен веренду книгезен теслегезем хадер демелле бул. Везембе узугурмада булайт. Эбир калбыр аслы школда студентсембе ишлен жүшне шарзембе узугураппыр. Вот. Кунда падрелдерегебе ядарлаза эшлемелли пур литературалы падрел кенегене хадерлезе жидерме кылармаллах бул. Мен жиндезен канаш дерегенжи, шербю дерегенжи, варна дерегенжи, шомыршы дерегенжи самағыстызен эшнегеліне піржері пуштарза энциклопедий бек е калбыр педемішле шак палаштару справочник бек кыларны кенегезен бур. Шел булинде падрел районин выл шукы, анжақта выл паяги вғытра шак ширав жезен, краевецен, тепчев жезен тумалы еш. Енженде шакна электронлы версия шайынжен, худ версия шайыны шидерзен, ол тада бузык шидену булмалы. Ну, падемишлеммен галама булат падрел е литературлы падрел бирги. Чынақта падрел тореке юхма бапала дореке деп пребирна урхлада да, юхмаен дореке деп пер, кунданде юхма юхан живе, пала юхан живе бежикындарнынде, паттыр зендене, падрел, паттыр замахран, падрелне ергелегензем, паттыр жинзем булны, она жуда илзен, пирин, чынныбекте, поэтсем галаныбек, падрел дореке хезермар, литература дележінжен, хезермар. Автореземде, хайлавеземде, тенжеумне духмалыземде, республика шайынже, саргаланмалыземде, ек албыр ял,
район шайынче мынашланмалы десемде пур. Везене пирен курма билмелле, хонахма, вулама билмелле, вулаган зене паллаштарма билмелле. Ну, энде путармазыр галасан, юлашки вагатра вулаган зен хизебе чакса бурат пулинде, халенде бир малашне, вуланы грамар, хале бир малашне литературу хайла везене де, кытартма билмелле, шаяжде пір пулинде. Е калбыр ховарт изеждерме вулаган батне, е вулаган зене кирлине, кана изеждерме, ханақса бурат пір пул. Шак шая, шак меслецене шкулда, е калбыр ыттыжытте библиотека зенже, вулавыш зенже, тірлерен калбыр литература клубы зенже, е кедесі зенже, шак гензене тебе хырза ішлезе пырашы хали вғытра. Презентация мелебе онда, аннотация мелебе, ну тада ытты мелзембе хамыр тырықри литература вырынезембе палаштарасы, выл литература шул жүревізіне туғасы, ергелесі, выл каллах хамырдан келет, хамырдарға мілі хизепленінжен, юратнінжен, хамырдарға мілі пілнінжен, е тада хамырдарға пілесижін, тіпчесижін, мінле шунзадынынжен. Тавақ, фурнеде оны жу?